Aka bardığını aldınız mı? Ketip'i? Jengeng paraşok ala keldi deganlar. No, жақсы ekan Murat ukam, ne deysin? Bu paraşok jolundan bilbeysiz aka. Murat ukam, neler aytdasin ey? Bundan qancha prosent jetib boradi ele oyoqqa? Men olaverem. Тандашка жардам берип койсуң, монун кайсынысы сапаттуу? O коробкадagi сапаттуураак болот. Бул суусундук жөнүндө билесиң да. Мен муну сатып алганым менен кичине эле проценти барат да. Ukam qandaysiz ey? Kelin kelin. Yaman ıssiq bo'ldi ey. Issiqni bilib saga atayın. Susunu qap keldim. Rahmat. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. İşlerin yaxshi bo'ldi. Как раз saga sushni qilib keldim uka. Nimalar? Susap durdum öyle de. Kaçan aytish kerak sizlarga. Televizordan ko'rsatib atsa shuni. Moldokalar aytib atsa, ichpay kelem ol deb. Qancha momulsunlar bir tuğanlarimiz ölüp ketdi shuni ortidan. Qo'ysang-chi ukam ey. Jana Muratjon deli bu. Paraşok olatsam o'shanib deli. Bundan qancha prosent boradi deli oyoqqa? Qo'yg'ilach ey. Sen jeysan, men jeyimda. هذا سلام فلم السلام Men atamды öldürgenge bir tinde salımını koşmayayım. ونظرت Men babamdı öldürgenge bir somdagı salımını koşmayayım. في المنام Ооба. Биз кичик санап жаткан сумма мусулмандардын башына чоң зыяндарды алып келет. Palestina'da ölü otkanlar bizim bir tuğanlarımız. في فضاء Biz Zaman komandası uşul produksiyalarga boykot jarıyalaymiz. Siz uşul videoda hech bo'lmaganda taratib öz salmыңызды qo'shingizda suranib ketamiz. لما لا